Tērā te kōrero i Aotearoa nei, e hara ia wai te mana ki te wai. But look, the position that we take as a government, and that's one that is long-standing, is that there is no one owner of the water sources. There are rights and interests in regards to water, and the important aspect here, what we're seeing, is that you've got local government coming together with mana whenua, with iwi, with community to form an entity of partnership together to deliver what is a critical life source and economic driver for our communities. Engari, he mea whakahere te āhua ki tōna tiki mai, ki tōna whakamahinga, ki tōna tuku ki ngā hapori, e ngā pūnaha, e ngā tukanga, e ngā mana. Hopefully lower rates and lower costs when it comes to water and wastewater. So we know that there's ageing infrastructure in New Zealand, and we're not alone in that. That's right throughout the country. But for us, we knew that the rates that they're paying plus the water rates and wastewater on top of that was starting to get up there in price, and we want to do better by them. Tā te ture, he taonga te wai e hake rā iho he rawa. Ka mutu he mea tuitui tōna mahinga e ngā tono, e ngā hanganga, e ngā mahere. With the new system of operation when it comes to water and infrastructure, they speak of three waters: stormwater, drinking water and wastewater. There's always this discourse or a reminder that needs to be had from mana whenua around the fourth water, e pana ki te wairua, o te mana me e rāwatanga e pana ki te taio. And so it's important for mana whenua to reaffirm those cultural attributes and interests pertaining to infrastructure, the whenua, the wai, the taio, biodiversity. And it's important for the decision makers to accept that that's how we're going to behave in terms of reaffirming the Māori past, present and future in the context of whakapapa, making mokopuna decisions. Te tuatahi o hurai ka kōpaua a Waikato Waters hei mana ki te unu wai tai atu ki te tiko iere I mau nei e ngā kaunihera e ono. O tira ka noho hei rato ngā wai nui rawa I te motu. Operationally, is it a hard place to run? Well, my background is in water, so I'm very, very familiar with it. So in that sense, no, got really skilled and good operators that we're picking up and coming across from council. So I don't see that there'll be any changes whatsoever in an operational sense. We'll have a strong focus on meeting compliance requirements on wastewater and water quality. Tēnei au I te tiko iere o Kemureti a aine ka whakahere hia e Waikato Waters. Ai ko ngā kaunihera ngā mātua, engari ka tau ki raro anō hoki te tahi mahere whānui a kei reira ko te mana o te wai. Ko tōna mahinga, ko te tiaki I te mauri o te wai. Kei wēnei a menehana ko te noho a te Māori kei reira, kei te mana o te wai, mana ko te haipapa ki ngā whakamahinga wai, ki te utu me ngā hua ka puta, ka tautonu I ngā kaunihera me ngā ratonga wai. He ni te mate koiwi tēnei atu I te okohoroi, ma Aukaha. Ko te reo